uyu mugabo yavukiye Kayonza ariko babuze gato ngo bamwite haka w'amagare base ko nyuma y'izo mbaraga yaje kwandika amateka akomeye cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Uwo nta wundi ni Areruya Joseph, umwe mu banyarwanda bagize uruhare rukomeye cyane mu kugeza amagare yacu ku rwego mpuzamahanga. Muri 2017 Areruya Joseph yegukanye Tour du Rwanda kandi ari wo mwaka yandikagamo indi page y'amateka atsindira stage muri Giro ya U23, aho twe no kuyireba bigorana tukanyurikira kuri highlight zari Rwanda na Ruganzo. Ikiza cyabayeho no kuri umusore atigeze avuga ngo ibyo nakoze birahagije. 2018 haje kuza ibindi bikomeye, abatsindira Tropicale Amissa Bongo Champion, The Tour Espoir Champion ndetse na Africa U23 Loadless Champion ndetse na Africa U23 ITT Champion. Ese ibintu wowe urabyumva gute? Dore ikintu gitangaje ntabwo haraza ibikomeye, wowe urakeka ari ibihe wageze avura maze kubwira. Ibaza ko 2019 Areruya Joseph yakinnye Paris-Roubaix, amateka ya mbere yanditswe ko ari umunyarwanda uturuka muri Afurika wanditse Paris-Roubaix. Iyo seri isanzwe ugende ngo uravuga ngo urakina, ahubwo ni Hell of the North, amabuye, umukungugu n'umunaniro, ndetse rimwe na rimwe hari igihe igare unyonga ari kubwira riti boss uyu munsi ndaruhuka kabisa. Areruya Joseph yaje kurira ibuye birangira aguye, ariko yarakomeje ntiyarikiye aho, byaje kurangira yambutse umurongo ahita yandika mu mateka ko ari we mwirabura wa mbere muri Afurika uturuka no mu Rwanda urangije Paris-Roubaix. Hamwe muri kurusisa nutangira gushya wareba inyuma ukabona imodoka ya Burumu, ubwo ndaba rimwe ya Thomas ikuri inyuma, ntago yigeze kandi iyo modoka ya Thomas wo muri Paris cyangwa ya Burumu wa. Ni buryo uyu mugabo yarakomeye, ntago yigeze anyura mu makipe yo mu Rwanda gusa, yakiniye muri Dimension Data for Dibeka, nyuma ajya muri Derico Mariziel Province, aza no gukenera Benediction Ignite ndetse na Java Innovatech. Biza kurangira anabaye umutoza w'igihe gitoya wa Java Innovatech bitewe n'ubunararibonye yari afite. Areruya Joseph Rossi inkuru y'ibikombe gusa, ni inkuru y'umukinnyi wafashe igare rye rivana mu Rwanda ajya guhangana ku isi yose. Mwahacanye umucyo episode 4 Areruya Joseph umurage w'intwari. Mukomeze gukurikira Rwanda kandi turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.